कॅरिक बँडाच्यो शापोरा न्हंय देगेर आशिल्ल्यो इमारती मोडून उडोवच्यो म्हूण GCZMAन अर्द काडिल्ली. हे इमारतीन बॉलिवूडाचे एके फामाद अभिनेत्रीचे बेस्टियन रेस्टॉरंट आसा. बेस्टियन हे रेस्टॉरंट पण ओरिजिनल ओनर्सचे लँड ओनर्स आसा ते कॅरिक बँड. किती इलिगॅलिटीज हितून? ती शापोरा रिवर आहा. रिवरीक एक 100 मिटर न्हू कांयच कन्स्ट्रक्ट करूंक शकना. सो हे बेस्टियन म्हणटा तेणी थंयसर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर उबें करून आपलो सगळो जो स्ट्रक्चर आहा थंयसर आतां तो रेस्टॉरंट म्हणटा तो स्विमींग पूल म्हण हट्स म्हण सगळें उबें केल्लेलें आहा. सो आयज हियरींग तेंच्यांनी टायम मागला. सो जानेवारी मेरेन तांकां एक टायम दिल्लो आहा. तेंच्यांनी रिव्यू पेटिशनाक टायम मागला. सो 6 जानेवारीक नेक्स्ट हियरींग आहा. GCZMAन थंयसर ऑर्डर काडला की 8 स्ट्रक्चरां आहात ती तेची सगळी इलिगल आहा. सो हे सगळे इलिगल स्ट्रक्चर जेन्ना GCZMAची स्वता ऑथॉरिटीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगता की बाबा ते इलिगल, हांगासर ओनर येवन म्हणटा की आपल्याक एक्सप्लेन करपाक टायम दी आनी ह्यो जुलय ते डिसेंबर म्हयन्यान एक टायम फुडें वयता. आमची भुमिका आयकून घेनासतना डेमोलिशन ऑर्थ कशी कितें काडली काय म्हूण कॅरिक बँड रिएल्टीचो प्रश्न. Actually, the property belongs to Carrick Bend Realty LLP. ओके Structures are erected by Carrick Bend Realty LLP. ओके Demolition notice was issued against Carrick Bend Realty LLP. ओके So, this Bastian arrangement I am not aware of. Carrick Bend has not been heard, and straight away a demolition order has been passed on 7th October 2025 on an oral complaint. ओके So it is our contention that there has been gross violation of principles of natural justice, fair play and equity, and that is why we have gone in review before the very GCZMA. Okay. And because we were not heard, you should hear us again, because now Carrick Band was given permissions on 14 January 2024. In light of those permissions, structures have been erected in the property. Inspection has been done behind our back. There has not been any fresh show cause notice. No reply has been filed by us. No hearing. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.